tik tak tik tak tik tuk. Gimana? Tik tak suara sepatu kuda. Yuk ngiriang yuk. Tik tak tik tak tik tak tik tuk. Tik tak suara sepatu kuda. Ya Mas Kaida pinter, main gitarnya pinter, Masya Allah. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Cetar, tuk tik tak tik tak tik tak tik tuk. Yeay, gimana? Nih, kuda-kuda itu pinter. Tuk tik tak tik tak. Suara sepatu kuda. Persiapan mau mancing. Bang Rambu, setting alat. Center mana Bu, center? Center mana Bu? Kau nih Bu. Set alat dulu guys. Bang, center kemarin mana Bang? Aku udah bawa center. Nah kau, di atik kau. Kau nih kan. Ini pancing Bang Tri, ini pancing Bang Enggak, semua. Nah, kita lagi set alat guys. Nah. Siap Pak, tempur Pak. Siap dong bos, tuh mancing keliling Indonesia nih bos. Mana baju Pak? Ada. Ini no, terabas guys. Mana pun. Dari Malaysia merapat sini ya? Dari Malaysia. Sibot. Aku jigging master.